Pemirsa, sesolahan drama tari tradisional Bali inggih punika tari kecak sampun katah kesolahan ring wewidangan ring Bali, pemekasnya ni dengan kepanggih ring Gianyar. Sesolahan ini ucap dahat ngedautin manah wisatawan lokal miwah mancanegara. Sesolahan kecak ketanyani kemargiang ringgala wengi antuk nyarengang pregini lanang. Sesolahan puniki mawit saking dresta kuno sani ketah ke bawah sangyang sani metutujon nyu sekanjan pu tekala. Pregina sesolahan kecak nyarengang ake pregina lanang sani melinggih melingker tur nyuarang suaran cak. Sesolahan kecak ketanyani nyerita yang indik cerita Ramayana, utamanya ni ritat kala Sita keculik oleh Rahwana, terpengupaya untuk nyelamatang Dewi Sita oleh Rama, sani kawan Tuhan Noman. Tios pinaka pengupaya pengelestarian seni budaya Bali, sesolahan kecak taler sida nincapang perekonomian krama miwa mungkas selah pekarian, majeng krama untuk manggih kanan ekonomi kreatif. Kecak sida kepanggil ring sawatara wewidangan ring Bali, sani sampun sida nyokong pengerau wisatawan ke Bali, sepisanan pinaka pahan usaha nyukertanin seniman tari Bali. Dewi Swarini, Bali TV.